namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm talking about Mayengani the president, even then from there, like Xongi Rhangani. Yeah, so of course, right there to the main figure scroll like account ya Mayengani the president. Or if you scroll and you figure it's all this post here, as you can see. You go emina nyimpini. So if you get this image, I show no to come no you look start then, and then you look start then because if you guys zoom ala, I show no this document linga na yona la yivekeriweni logo ya University of Johannesburg, as you can see there. And then loko nangutsa kahle kwala na swo kutsala ku School of Public Management, Governance and Public Policy, I think leswi nga tsariwa swona kwalano. So Mayengani the president mo ka mi nga swi tivi hi busy na honors le University of Johannesburg, ma swi vona le tlhelo ku yi le ku tsalatsaleni le, maybe yo ku hi provereni ku yi va yi kha yi hlaya ku ve na mavhevheve yo a yo tsaleriwa loko yi kha yi endla degree ya yona. But as you can see swa tikomba ku yi busy yi le ku studeni le hi swo sweswo. So loko yi pasa yi ta at least yi provereni ku himpela a ku ri yo yi hlayaka. No ni nga tivi swa pfumela ku munhu a fika khata futhi a ri ku tsalela ka test na ma yi kuma yana mhaka leyi. Yeah, and then loko suka kwala ni ya ka Xongi Rhangani nto khale ka kharaxi ya mina. A se yi fambeni manje, as you can see fika tsala ku Xongi i Xongi. Nawa loko fika hi pfula la swona ku a humesiwini mani to ka humese hi mani mizi wa kona, ni le ku n'wi laviseni hi mahlongati mizi wa kona. A ku dyiwa swa manyanga ni ngoma swi vona ku ku busy kambe swi vitana picnic ni, I think it's picnic, ku na picnic table. Na leswi vo Master Thingi swi afford leswi ma swona ku busy swinene, swi komba yi ri marhandzini swinene. Mi nga mi vona na picture lero yi kha yi ri vo airport and stuff like that, swi komba yi ri ku pandzeni swinene. And then from here ku tlhela ku na another post. So I fambeni ka the another post here. Where is it? Yeah, another post lila if fika tsala ku so fika tsala ku problem ta admitiwa a ni to mi posta la side lerin'wana. Of course loko hi kombisa obviously leswaku ngwanya ya kona ngamu leya nyuwana swibedhlele swa titimela shame. Some pictures ti lava or na medical aid leswi nga fika tsala swona kwalano. So swi very clear ku hi nyikiwa hi ntiyo Xongi Rhangani a humesiwini na ngamu, very clear leswi a hi hintelaka swona. Ma swona ku a ku dyiwa swa manyanga kwala na hina a hi swi tivi no swi tiva ku yini sweswi. I think ni vona voroso nyana bacon nyana la na rice na xitamatisani nyana la leswi nga ni swi voni kahle ku yini. And then there is bread this side, as you can see. Hi le ku pandzeni swinene. Ni nga ku congratulations to her. Mina ni nge he longi na fike ni tirha swinene kumbe xi loko no khoma loto. Loko ra mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe.